akkasumatti warri haadhaa fi abbaa qabu rabbi haadhaa fi abbaa keessan urmii isin haa dheereessu. Warreen haadhaa fi abbaa awwaallattanii jirtan rabbiin haadha abbaa keessan warra jannataa isiniif haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii. Baga jiraatan nutis ni jirra. Walumaanuu baga jiraanne nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti tokko keessanitti isinii wajjin haa jiraatu. Rabbi fayyaa isinitti haa ta'u. Rabbi qadaa fi qaddaraa akka malee isinirraa haa qabu. Ilmaan Oromoo guutuu duniyaa tanarra jirtan tokko keessanitti rabbii isin milkeessuu nagaya bakka jirtanitti isinitti haa ta'u. Aamiin jechaa asumaan anaafillee du'aayii godhaadha. Xiqqishoo du'aayumaan isinit dhaammadha akka du'aayii naa gootan jeetiin dhufe. Torbee takka irratti guyyaa 6 xiqqishoo rakkoo takka tana qunnamtee jira. Rakkoo sanii jechaan deemu jira. Rabbi rakkoo tana keessaa si haa baasu. Nageewumatti rabbi haa fitu jaa. Akkasii daawwattoota kiyyaa xiqqoo du'aayii teessan dhufeessisaa du'aayii naaf godhaadha. Daawwattoota kiyyaa xiqqoo fatee yaada dhukkubu jira. Fatiyaan soolama as keessee sitaaraa tanaan tolchaa jettee maal jaaniin sitaaraa akkasuma jaaniin maggaarrajaa jechuudha. Kanaan hidhayettee soolama as keessee soolama irraa kuftee akka kufteen kanatti nimin na dho'isitee baarii dubbataa baariin akka jechuuf guyyaa 3 eega soolama irraa kuftee haciisu jirtu akkanan na dhukkubaaniin kufee kanaan hinjiin xiqqishoo na dhukkubanaan jetteetuma narraa dho'isitee turtee yeroo sanitti baar yoo dhageen akka waan juuf na fakkaate akkasitti eegas booda miciyyoon tiyyanatti himte sabaa tiyya jechuudha. Baabaa ummanni kuftee kana si dho'isu jirtii sirraa sodaattee naan jette. Ani nama waan rabbiin fidee beeku isillee anuma beeyti. Wanni rabbiin fidee hafan qabdu illaa ilmi namaa soolama irratti ol bee nageechirraa if gatiin darbu lubbuu ilmoo qofa osoo hin ta'in lubbuun siitiis lubbuu haadhaatu dura. Yoo haati nagee qabaatte ilmoon nagee qabaachuu dandeessi. Yoo haati nagee hin qabaatin ilmoon akkitti nagee qabaattu hin jirtu. Yoo ta'anilleen tana marartu ta ilmoo dura tasiiti. Tanallee dhukkubsitu ilmoo dura tasiiti. Garuu isiin soolamarraa beekaa amma durallee ichaatiin hin ture. Yeroo nan jiru waa godhachuu feetee waan akkasii siif hin godha. Yoo kaan ammoo ijoollee yaami ijoolleen sitaaraa faaguu jirtu asii jiranii soolamarraa amma durallee waliin bahin jechaaniitiin ture. Akkasitti soolamarra ol baatee soolamarraa kuftee guyyaa 2 guutuu mana keessa na dho'isitee akka malee miidhamtee jechuudha. Boodarra miciyyoon tiyya akkasitti baabaa sabaan ummaan akkana kuftee si dho'isu jirti dhukkubsachuu jirti akima geessinaan jette. Guyyaa irratti guyyaa 6 guyyaa 4 akima deddeebisutti hin jira. Isiin baatee dandamattee ammoo akka waan ilmoon miidhamteen na fakkaata. Kompiitaraas kaasee waa hunda godhee laalutti hin jira. Sanumaafuu daawwattoota kiyyaa rabbii sababa kanaan umaan godhinii ja'a du'aa inaaf godhaa akka du'aa inaaf gootaniin fadha. Wal malee humaan qabnu yoo rakkanne rakkoo walitti ibsanna. Rakkoon wal cinaa dhaabbachuu diinagdee qofaanii miti. Obboleessi hoggoo obboleeyyan rakkoo himatee obboleeyyan du'aayii goonaaniif waan san rabbiin nama danuu kana keessa du'aayiin nama tokko qeebalamuun ooltu. Akkasii du'aayii naaf godhaadha. Rabbiin humaan godhin ja'a. Du'aayii teessaniin na cinaa dhaabbadhaadha. Waan barbaachisu hunda godhutti hin jira. Hospitaala meeqaan geesse kalee hospitaala biraatiin geesse dheengadda guyyaan dura hakima geessus akkasumatti hospitaala guddaa biyya tanaatiin geesse
kompiitara kaasanii televizyoona kaasanii ilaalanii ilmoon silaa ilmoo guddoo miti, ilmoo baatii sadiiti. Xiqqoo akka waan ilmoon ba'uu feetee yaa'uu feeteetti wanna ja'anii dawaallee kannanii fi Rabbiin haadhaas nagee godhee oficha sanirraa baasee odoo isiin hin miidhamne ilmoollee Rabbi haa hambisuu fi wallaahi ilmoo tana isiilleen hedduu itti gammaddee tilmaama biraa dhawattee maqaa moggaafattee maal jettee taa'u jirti. Silaata qaban talafaatilleen shafaa namarraa ta'uun numa jirti, guddoolleen namarraa du'uun numa jirti. Nama du'a beekuu nutilleen du'uun numa jirra. Garuu tanallee Rabbi haa hambisuu fi haadhallee Rabbiin sababa kufaatii kanaan miidhaa biraarra hin fidini. Rabbi haa afi'uu ilmoollee Rabbi ta duraa waa taatu Rabbiin godhini. Wallaahi hedduu hamileen cabte isiin akki duraan seetee baariis nakka yaa'ina godhaa. Maasa lamarra ol baata jeetii yaa'ina godha waan jiru itti dhagayamee guyyuma lamaan sanuun adooysitee silaan akkuma kufte natti himte yeruma sanittuu haakima geeysee miidhamte moo miidhamnee ni ilaala. Sodaattee gaa isiin baaritti yoon hime baarini dubbataa maaliif soolamarra ol baata naan jaa duraanuu soolamarratti ol hin bahin naan jechaa ture. Jettee guyyaa lama eegana dhooysite booda miciyyoon tiyyakkaan isin hin jeetti natti himte baabaa ummaanii dhukkubaa haakima geeysii soolamarraa kufte abbaa kiyyattiin dubbatin naan jette ammoo miidhamtee jirti saniifuu haakima geeysii ittiin dubbatinii naan jette mitiyyoon tiyya haa galatoomtu. Tuni waan nama dubbatanii miti akkuma isiin itti hubattee tukkasi malee akkasiin isiniin jaa daawwattoota kiyyaa Rabbi haa afi'uu dhiyoo tanallee viidiyoo Amboo keessatti akkanumatti dubbii kaniin addaa isiniin baasin xiqqoo rakkoo tokkaan na qunnamee du'aa inaaf godhaa jeetiin ture. Rakkoon sun rakkoo tanaa rakkoo biraatii miti. Akkasii Rabbiin haa afi'uu isiillee amma wayyuma alhamdulillaahi wayyooytee jirti gamasiitiin ta ilmoo saniif deddeebuu jirra hospitaala. Rabbiin haa afi'uu Rabbi humaan godhini hedduu hamileen cabtee Rabbi hamilee siin cabsini. Kanumaan jechuu dhufee wanni isinirraa banneefis tana malee waan biraatii miti. Namoonni bilbiltanii maaliif bahar baddee jechuu jirtaniif gama keessaatiin WhatsApp fi Messengeraan barreessitanii maaliif dhabamtanii jechuu jirtanillee rakkoon nu dhabamsiiftees rakkuma tana malee waan biraatii miti. Du'aayii nuuf godhaadha. Hedduu du'aayii nu feesisa. Akkasii daawwattoota kiyyaa kanumaaf wanni banneef waan biraatii miti. Du'aayii qofa nuuf godhaa du'aayii nuuf godhaa jechuuf hin dhufe. Isiillee ammaan hospitaalaa fidee ciisu jirti. Yoon danda'e viidiyoo lamadaa irratti isiis qabadheen isinii dhufa. Rabbi haa gammachiisu. Hamilee sii tajabte tana Rabbiin cabsini. Tagama kiyyaa akkumaan isiniin jee nuti nama du'a beeku nutis duuf teenya wan kanaa miti tatanaa oliillee nama ni qunnamti. Jiruun duniyaa tuni fatanaadha. Akkuma gaddi jiru gammachuun jirti. Akkuma harkanni jiru dhabni jira. Jiruun duniyaa bakka takkaa isummaanuu hin guutamtu. Saniifuu alhamdulillaahi nuti nama waan godhu hunda Rabbiitu godhaa wanni Rabbiin quban qabne hin taatu jechuu nama amanu. Akkasii kunis wooma Rabbiin fidee waan Rabbiin fideefis isumaatu beeka. Kheyrumaa fi wanni Rabbiin fidee takka hamtuun qabdu alhamdulillah jaanii fudhachuu malee yaa Rabbi khiyyamaat akkasiin fiddaan hin taatu. Wanni Rabbiin fidee bikki jalaa dhaqan hin jirtu. Rabbii si haa afi'uu kanumaan isiniin jechuuf hadhaa yoo Rabbi jedhee dandeenyaan boru amma daddabdee dhuftee duraan viidiyoolee isiniin haquufiin ka'e daddabeen dhufee xiqqooniin ciisa jette
saniifin dhiisee kophaati jedhufee isiniif dubbachuu jira. Ammoo guddiftanii yaadinaadha. Miidhaa guddoo akkasii isiin ta miidhamte hin qabdu. Soollomumarraa gaakka soollamni jalaa jigeen lafa dha'uu saniif xiqqisho qaamni qucaacame malee rakkoon guddoon hamtuun biraa tarra geesse hin jirtu. Akkasii du'aayii godhaa fi rabbii siisaa fi'uu sababa kanaan rabbii humaan godhini ilmoo sanillee rabbi duraa humaan godhin ja'a. Du'aayii nuuf godhaadhaa daawwattoota keenya. Takkasiitiin isiniin ja'a naaf jiraadhaadha. Rabbiin rakkoo akka malee rabbii isinirraa qabu qadaa fi qaddara akka malee rabbii isinirraa qabu urmii rabbii isinaa dheereysu tokko tokkoo keeysanitti warrootan qilleensarraa wal beeynu miidiyaa gubbatti wal garru achirratti nu bartan nu hordoftan hundi keeysanuu rabbiin rakkoo akka malee isinirraa qabu duniyaa fi akhiratti isinaa gammachiisu riskii barbaada biyyaa baatan rabbii isinaa razaqu ilmoo hin qabneefillee ilmoo rabbii haa kennu dhukkubsatullee rabbi aafiyu hidhaa jirullee rabbi nuuf haa baasu rakkuma duniyaa tana gubbaa jirtuu guutuu isii yoo rakkate jiraate ilmaan Oromoo tokko tokkotti rakkoo san keessaa rabbi isaan haa baasu. Ammoo tanaa miti jiruu duniyaa namurraa deemnaa ta'a akhiraatillee warra dalagatu rabbiin nu haa godhu du'a teenyallee khaatimaa nu haa tolchu karaa gaarii irratti jiruun duniyaadha. Biyya tana nuti keeysummaa jiraanna duniyaa gubbaa jechuun akka nama keeysummaa mana namaa dhufee booda karaa mana fi gala deemuuti. Bakka oolte takka galuun keenu manafne duniyaa tanaas akkasii guyyaa asirraa deemnuus hin beeynu hanqa bullee bulla malee booda deemuun keenya akkuma hiriyootan keenya obboleeyyan keenya nu biraa deemaa jiranii nutiis deemuun keenyaaf han qabnu saniifuu tachi gadii ta'a akhiraa sanillee warra dalagatu rabbi nu haa godhu. Ummata khayrii irratti khayrii dalagatee khayrii keessa jiraate duuti isaalleen kaatimaa bareedduu du'u shahaadaadhaan du'u rabbi nu haa godhu. Shahiidummaa rabbi nuuf haa kennu hanguma bullu bulla saniifuu rabbi urmii nu haa dheereysu urmii barakaa qabdu rabbi nu haa kennu. Anaafis isinis haadha abbaa keenyallee warra haadha abbaa qabus rabbi urmii haa dheereysuufi warra immoo haadha abbaa awwaallatee jiru warra jannataa isiniif haa godhu. Akkasii haati xiyyaa fi abbaan kiyyallee ni jiran isaanillee rabbi urmii naaf haa dheereysu. Akkasumatti warri haadhaa fi abbaa qabu rabbi haadhaa fi abbaa keessan urmii isinii haa dheereysu. Warreen haadhaa fi abbaa awwaallattanii jirtan rabbiin haadha abbaa keessan warra jannataa isiniif haa godhu. Akkanaan isiniin ja'a ani du'aayii isiniif godhee isinilleen du'aayii naaf godhaa oorootiyya. Hanganuma isiniin jechuudhaaf hin dhufee naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.